Veoma obilne padavine zahvatile su istočni i jugoistočni deo Balkanskog poluostrva, a pravi potop zahvatio Rumuniju i Bugarsku. Obilne padavine zahvatile su i Makedoniju, ali i delove centralne i severoistočne Grčke. Grčka je bila na udaru i grmljavinskih oluja. Obilne padavine posledica su ciklona iznad Egejskog mora i snažnog oblačnog sistema od Grčke i Makedonije preko Bugarske do Rumunije. U mnogim predelima palo je više od 50 litara kiše po kvadratnom metru, što su količine koje u prosjeku padnu za mesec dana. U delovima Rumunije i Bugarske palo je više od 100 litara, a očekuje se dodatnih 150 litara početkom sedmice pred nama, pa bi u pojedinim lokacijama palo i više od 200 litara kiše. Očekuje se nagli rast manjih reka i opasnost od poplava, bujica i klizišta, a najkritičnije situacije biće u južnim i centralnim delovima Bugarske i centralne Rumunije. Snažne kiše zahvatili su i obalno područje Crnog mora. Dok je ciklon Grčkoj doneo veoma toplo vreme, južnom delu snažne jugozapadne strujenja, koje su na Kritu podigla temperaturu i do 37, jako zahlađenje zahvatilo je područje od Makedonije preko Bugarske do Rumunije. U nižim predelima vreme je pravo jesenje uz temperature oko 10 stepeni, dok na planinama iznad 1500 metara nadmorske visine veje sneg. Palo je do 20 cm snega. Obilni sneg očekuje se početkom sedmice na planinama Bugarske i Rumunije iznad 1800 metara, pri čemu bi palo do 30 cm snega.